mayapayabak pong pasibayo, at yuta na po kingika at lumpulot metong nga Domingo, ning karaniwan na panawon. Pakyabetala po, kaniting banalamisa, kareng kaya katamong intensyon, reng makatuki. Para king kapasalamatan ng Eddie Galang and family, Yel Ilagan, Susan Sotelo and family, Romy and Elena Dizon and family, Mel and Marlene Manalang and family, Vic and Del David and family, Lito and Lori Zapanta and family, Marley Soriano. Para king kapasalamatan king Aldo ning Kebaytan, Lucila Silva Galang, Rogelio G. Zamora king kayang 77th birthday, Dan Pamintuan, Ann Serrano, Zenny Gadi. Para king personal akayadwanan ng AJ Christian Isip, Romy and Elena Dizon and family, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Ted and Jovi Monasterio, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Tristar and Catherine Soto, Jennifer Manarang Canlas, Amor and Carmelita Bautista and family, Rose Kapati, Mark Homer Munoz, Leticia Wu and family, Maria Maida G. Luta, Patrick and Sarah Gowingko. Para king malagwang kapaldanan ng Laila Kapulong Manlutak, Arlene V. Quizon, Eloisa Tonggol, Almario L. Claudio, Orlando Castro, Raul Florida, Fe Kailaw, Eller Vitug, Imelda Santos, Simpol Lopez, Senaida Talorin, Dr. Agnes Salvador, Nenet Esguera, Maylin Salamat Soberano, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatad tamong mayangon na biye. Eduardo Mamawal, Nelson UC Sr., Bernadette Ching, Aida Reyes, Jacinto and Felicissima Pagulayan, Ignacia Nagyat, Celestina Kahati, Alberto Miklat Jr., Francisca Miklat, Leonora B. Cao, Butch Ablaso Moron, Francis Salonga, Marciano Tabangcura Sr., Marciano Tabangcura Jr., Bartolome Gonzalez Sr., Romeo Resina, Marvin Nulud Joven, Raul Manyalong David Sr., Mercedes S. Pantig, Attorney Dante David, Cecilia M. Prudencio Tanweco, Salud Samia, Marnie Castro, Leandro and Amor G. Canlas, Marietta and Dionisio Villanda, Luciana S. Olalia, Vicente and Ellen Tamtangco, Priscilla Bognot Dizon, Edgardo Badoy Kinkayandet Anniversary, Romalyn Cordova Garado, Elmer Bernardita and Edgardo Domingo, Enrique, Francisca and Raymond Torres,
Felina Fernando and Henry Serrano, Raimundo and Erlinda Pagulayan, Teresa and Mauricio Salingay, Jesus Santos, Cesar Soriano, Alberto Miklat Sr., Aniceto L. Cau, Amancia Malubago Saldo, Andrico Pineda David Sr., Jimmy Taylor, Marciana and Ricardo Tabangcura, Benito and Urbana Tabangcura, Aurora Resina, Kinkayang 9th Day, Raymond Rufo Resina, Virginia Bautista David, Alfredo Gurnote Somera Sr., Robert Aquino, Florencia Pablo, Evangeline and Pablito, Correa Tanhueco, Ruben F. Herrera Sr., Rodolfo Angeles, Alfredo Capati, Jolinda Viray, Maria Teresa Morales, Dr. Alberto Chincuanco, Sharon Galang Malonzo de Guzman, Juancho Baluyut, Eduardo Bobias, Corazon Onit, Ricardo Onit Jr., Apolonia, Esteban and Porita Galang, Angelo Ruiz, Emilio and Angelina Napatal, Jose Modesta, Juan Paul, Julian David, at ding sablang kaladwa kim purgatorio. Talakad tamo po at makyabeng magkanta, kindalit a pamuklat. King Legioning pampaninganak ponin banal Espiritu. Amen. Ingino manatiliya kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Maya payabak po. May payabak po mo. Pag masusyan tayo po yung kaya katamong Santa Misa, king kaya katang lugod king Diyos at king balang metong. Kapatad karing panahon, etamo meging tutu king Augusting Diyos. King luguran tayo, mit mong isip, mit mong sikanan, mismong kaladuata mo, mangyatang kapatawaran king Diyos, puwatang tayo aluguran, ing kaparatang tao.
Magkumpisal ko, Magkumpisal ko, King King Diyos, Diyos, ang may ipang- pain tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at may ayaluang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilamambrihen, karing sablang anghel, ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. King Diyos, sa may payang totoo, pakaluluan, nakatamot, king pangapatao, daring kasalanan tamo, idala na tangan sana, king bielang hangga. Amen. Manalangin tamo. Ganakan tala po rin kaya katang pangadi, din kaya katang intensyon, keng misag iti. O Diyos, abukod ming ginu, ipaintulot mong aluguranda ka, ning balang metong kaya kami, kambening metong nga pusong milalablab, metong nga kaladuang masigasig, at matenakan king pamisip, at alang kupas king sikanan. Uling ika ing Diyos at ika
ing minunang linugod kaya kami. Paintulot mong akilala miya, ing larawan mo, karing kapatad mi, at alaguran miya antimo nung makanano keng kaluguran. Bustan mong iti, ya, ing darawan mong ikatulan ing mong nye ligaya kaya ka, nyenit manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. E Moises nga na king balayan, tumakot kayo king ginung kaya kayong Diyos. Tuparay nyo rin kayang kautusan, karing sablang aldo ning biyeyu, at din kayang palatuntunan at kautusan, ay turuko kaya kayo, king aldo iti. Antimurin ding anak yu, at ding maging anak da, ring anak yu, ban kumaba ko biye. Inya makiramdam kayo, o memalen ning Israel at mamintu. Kanita, mipakayap kayo at mipala kaniting labwad, amamagus king gatas at bulot panilan. Antimo ing pengako ning ginung Diyos, karing makatuwayo. Makiramdam kayo, o memalen ning Israel. Ing ginung kekong Diyos, yang bukod ginung. At luguran niya, ing ginung kekayong Diyos, king mabilog yung puso, king mabilog yung kaladwa, at king mabilog yung sikanan. E yula kakalingwan, deting kautusana, asasabyan ko kaya kayo, ngeni. Ing amano ning ginung. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, kaluguran da ka, o ginung. Ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka, o ginung. Ika ing kakong sikanan. Kaku ing ginu, antiyang batong maragul a maugun. Antiyang kutang matibe, ababye kaligtasan. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Ing kakong Diyos, batuyawaring pagsantungan, amaglualo kaku, at antiyang kalasag ko. Puriyan niya ing ginu, nga kong kukulisak, at miligtas ko karing sablakong kasalang. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Ing kakong ginu, mabiyeya, mipuriya, ing kakong batong santungan. Ing Diyos at alapagligtas ko, yang puriyan, mga ragulatagumpe, ing pigkalubno, king kayang ari. Papakitanane, king manatiling lugod, ing kayang pinili. Kaluguran da ka o Ginu, ika ing kakong sikanan. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Kapatid, ding saserdote lalam ning matuang kasunduan, dakal lang misasalisi. Uling mga matela at era asundo ing karelang tungkulan. Dapat ti Jesus mabiyaya kapilan man, at eya miyalilan king kayang pangasaserdote. Uli nita, agyunong ikabos, ngeni at kapilan man, ding sablang lalapit king Diyos, king kapamilatana, uling mabiyaya kapilan man,
ban mamilatan king arapan ni Diyos para karelo. I Jesus, uli nito, kailangan niyang maging matas tamong saserdote, ama kibiye king kakatang kailangan. Banalyo, alayang kasalanan nanuman. Makakalilwayo karing taong makasalanan at mitataluktok yang matas paking banwa. Era karupa ring aliwang matas a saserdote, na kailangan imidaw niyang sakripisyo king balang aldo, munayo king kayang sariling kasalanan. At kay bot para karing kasalanan ding tao. Midaw niyang metong mong sakripisyo, misan mo at para karing sabla, ing kayang sarili. Ing batas ng Moises, tutulduyang taong may na, ban maging matas lang saserdote. Dapat ing matas a saserdote, pengako ning Diyos kambening metong asumpa, adinatang makatauliking batas, yo kabuding anak, asasakdal ganap manggaman, king alanganga. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tamo po bang parangalan, ing maya pabalita. Ing lulugod kanaku, pamintuano ring amano ko, luguraning igpa ko at igpa ko, at ako manuknangan kekeya. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Ing metong kareng eskriba, linapit siya kang Jesus at kitnane, sano impe ka maragul diding kautusan? May kibati Jesus, iti impe ka maragul diding kautusan. Makiramdam ka Israel, ing ginungkaya kang Diyos, yamong bukod kino. Luguran mo yung ginungkaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Ating kadwa, luguran mo yung kalupa mong tao, anti mo yung kaya kang sarili. Alang aliwang kautusan na migit pa kareti. Nga na ning eskriba, tinut ka maestro, totoo sinabi mo, metong iya mo in Diyos, at alanang aliwaso bali mo kaya, ating luguran kaya mabilog ka puso, mabilog ka pamisip, mabilog ka sikanan, at kalugod-lugod, king kayang kalupang tao, ante mo yung lugod mo king kaya kang sarili. May gitaw laga kesa king sablang ay nadurulukan at aliwapang miyampang. Apang singa ng Jesus iting lalaki, biyaseng makibat. Niya sinabi na kaya, ka marayu king pamagari ng Diyos. At kay bat nanita, ala nang may ngutang pa kang Jesus. Kapatating may pabalita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
kilagyo ng igpam, paninganak, panimbanal ng Espiritu, Amen. nung nino, nung sano yung kaya kalugaran, king kalambatan, akalupa me, becoming what you love. Totoo naman po iti, potang ating ang kalugaran, you become and you transform into what you love most. We imbibe, we absorb the essence of the one we love with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Potang ating ka kanong kaluguran, o ating ka ng kaluguran na kaluguran, ditak-ditak kayang papansingan, akakawangis me. Len mo po ding may asawang may kalugod. Detang malambat na umikalugod, malambat na umiasawa. Potang at chuyeng metong, balamo chuya naman ng metong. They begin to be look-alike. They look alike each other. They become truly one. Uling kanita naman kinasala, yan naman talaga yung pangadita karela, yung maging metong nalamo. As they share their love, and also as they share the love they have in the same life that she shared for a long time, the couple represent the same aura, the same spirit of their presence. At ko pong kilalang makanining may asawa, pangayikit may metong, balamo tsunya naman ng metong. Yung pangadining metong, yan naman yung pangadinan ng metong. Yung kakatulanan ng asawa na ngayon, yan naman kakatulanan. Potang malambat na malambat miyabe, tutupin miwangis na lang. Naman tasabihan, amo nga ko naman kawangis ng asawa ko. Lemon niya, kadagol na busbos sa yaro nga ako, tidos ko. Lemon ng asawa ko, katuling na, kaputi ko. Ano mo siguro ba? Alipo itang emo physical. Maybe, ditak-ditak yung look. Pero itang espiritu ni kaya kayong pangayatso. The presence of your being. Bala mo tutupin, essentially, metong kayo mo. Kanita pong 2018, October, itang meto nga prinsesa king Japan. Ing lagyo na po Princess Ayako. Siyempre po tang prinsesa ka atikang royal status. Anak na kaning hari. Makwaltala siyempre. Pero atin niyang aluguran ausandeng commoner. Common niya mo ito. Alayang dayang royalty. Alugurane, ing lagyo na ning lalaki Moria. Magobraya ning lalaki, empleyado yamo king Nippon Yusen KK. Magobraya mo po. Ing kaya nga luguran. Yan tang October 2018, peki kasalane, ining kalugurana ning prinsesa. And she gave up her royal status. Prinsesa ngeni. Makatuknang kaya taking palasyo. Po makayabe king makwaltang pamilya ng emperor. Do you know what she gave up? At ila palang allowance deng deng royalty. Basa ko po, she gave up $950,000 allowance. Karagula punitan. Pero ngayon, kaya benin ng asawa na Mr. and Mrs. kay Ayako Moria. She's an ordinary woman in Japan. Bakit? Potang kaluguran maragula bageng makiwangis ko kaya ka. Makanya niya naman San Francisco Assisi. Nung aga na kaya San Francisco Assisi, makwalta lang makwalta. Ingo brada, ang tata na gagawa yan tela, textile, manufacturing ba? Kanitang minanong panahon, di takla parang gagawang telang mga santing, ating kulay, ating design. King Assisi, King Italy, ba? O ito, yung negosyo daring pamilya ng Francis. Pero, Francis, aluguran ng Diyos. Tebilwana, ing makamundo ng kayatinan. Itang amana ng negosyo,
pigpalibana, tikyani yung ginu, kayang kaluguran, ating kayang kabanalan, ng gangeni, panamdaman tayo yung Diyos, po nga kakita mo yung maging biyena, maging kawangisme, yung kekang kaluguran. Uni pwedeng maging kalupanening negosyo, kalupanen tata na maging lang negosyante, maging lang makwalta, pero i-Francisco, maging niyang kawangis ng Diyos. Pot ang sasabihan tamong kawangis na ng Diyos, we are becoming and we are transforming into what we love most. If God is love, we are also becoming love. Remember the transfiguration of Jesus at Mount Tabor. Jesus was so immersed deep in communion with his Father in prayer. He was transformed as white as wool. That is in Mark chapter 9, 2-8. There was even communion in prayer in the mountain that Jesus' divinity manifested as sign of presence of God in their midst in person. That the cloth of Jesus became dazzlingly white, whiter than any earthly bleach could ever make them. Kanitang penamdaman ng Jesus king kayang panalangin ng matinding lugod na kayong Diyos. Balamot, may ginya kanong maputi, may ginyang masala, uling king lugod na kayong Diyos. Lenyaw man din taong potang maragula problema, ela masaya, ela maili, ela buisit, potang kakain mo lang, ot kadalong dumoy tsura. Pero potang atsuin Diyos kaya ka, makatiman ka, masaya ka, mayan ka panamdam, kasala mo'y tsura. Nagiging kamukha natin ng Diyos. Because originally, and from the very beginning, we are created in His image and likeness anyway. Lanya po kay Genesis chapter 1, 26 and 27, in the story of creation. God created man in His image. In the image of God, He created him. In the day that God created man, in the likeness of God. In Diyos, kanita pang minuna, lela nga nakatamo, kawangis na, kikayang hugis at anyo. Anyay po isipan, Marokko, gusto, makasalanan ko, siguro may nga rinatan ka, may kasalanan, may kasala ka. Siguro may kamali ka kaya ratan desisyon mo. Pero tandanan mo, kanita pang minuna, lelang anak ng Diyos, king wangis na. At potang kaluguran, may kaluguran ng Diyos, alina lang kaya ka, lulto itang original, itang tutu, itang minuna pang katutuan, king kaya kang pangatao. When someone loves God so much, it becomes their sense of holiness and the fragrance of the holy presence, like the scent of a flower emitting everywhere they go. Potang atsul rin banal, kembusal tamo. May nain ako pong taong malam talagang mapangadiya, banalya, maayap yan tao. Na malam, ababaw may Diyos, malam atsuya. Ako aranasan ko na ini. Ati ko pong kayabang pari kanita, meging ne pong ubis pong eni. Meging boss kaya po kanita kaya beke kayong seminaryo, kaya ba't meging boss kaya kayong university, ya po yung presidente, ya po assistant na ako panita. Anam kayong banwang miyabe, misipin kaya pong kwarto, miyagnan kayong magan musal, maugto, basta miyabe ako po, kasi yabe kayong tuknangan. Ing lagyo na po, Bishop Bobet Malyari. Ini pong ubis po ngayon ane katahimik, timan-timan niya mo. Ngayon kayo po magkwento ka, ane talik maili. Kaya ba't, ane kagana ka? Ane kayap? Kanita ba na mga balo ng masakit siya iwali ko? Bisa ako lumuwal seminaryo, professor kaya po. Bisa ako lumuwal seminaryo, sumawap ko sa akin bale. Sabi ko, masakit siya iwali ko, masakit siya tatang, pinatubo. Bisa ako pong lumuwal seminaryo, mag-regency. Sabi na, kaluluwa lang na. Pangalinwal ka seminaryo. Yan ang yung milakwala lalo pag-asa rin pengari mo, masakit na lakabat. Kaya mo sipan, balo po ng gawa na, king waning wallet na. Itang ATM na, ito sweldo na. Binyene po ka na ako. O yung ATM ko, gamitan mo rin kaya na
para kayong masakit mo kapatid. Kaya hindi namin po, emi ang ginamit itang ATM. Alagay po king pero ita mo mang kaya pa ng ibiyening kayang sweldo para ka na ako, seminarista ako pa. Bangko mong elulwal seminaryo, malapit na ako magpare. Ikip ko yung tunay ng kabanalan. Mo itang kayang pamanga di. Minsan may walan niya po. May walan niyang wallet. May balaging wallet na. Siyempre, nung mabalaging wallet mo, mag-bullshit ka na eh. Pota may balaging wallet mo, alaking mood, malungkot ka. Kaya ba't timan-timan niya mo? Siguro nga na, sana nga na, tamay kapulot kayong wallet ko, gamit ng masalesere detang pera nga tsukarinan. No big deal. Kaya patawin nga ako. Balampot ang atsula. Atsuyin Diyos kayong busan mo. Kilala ya po siguro ya po seto. Yung katang dating obispo. Yung katamong Bishop Emeritus. Potang atsuya po seto. Ane kayayat. Makabukod ya. Eman, alayang kaya bang yabang. Ala naman pag maraguling sarili na. Obispo na yung mabilog ka kapampangan. Pero hakit mo po, ane kababa pilubluban. Kanitang masay che wali ko, kabudnyalon to kayong balemi. Bibisita na yung wali ko. Misa na po, may hospital ko, heart center. Kanita po, yung sakit ko kayong puso ko, mga hospital na ako kanita po. Delada ko, heart center. Kung masanting panamdam, gat panapon, matutod ko. Bawal na rin bisita. Kabirating ating kakalbit kayong gulot ko. Ako sarili ko. Sabi na ng bawal yung bisita at ating kakalbit kayong gulot ko, matutod ko. Ating ko sakit puso eh. At kabira pala, yapuseto. Ana, pasensya na ka, ginising da ka nga na. Pintalanda ka, balitan ko, masakit ka nga na po. Kabantalang yaman, matuwa na po. Pero pintalan na ako pa king Quezon City, kayong Heart Center, para bisita na ako. Di man kanuburin palubat kayong hospital. May sabi pang mayap ka rin security guard. Potang kabanalan, panamdaman mo, bala mo kayarap may Diyos. Potang kaya katamo sana, potang kaluguran tayong Diyos, king kaya katang buong kaladua, kaya katang buong kaisipan, kaya katang buong puso at sikanan. Maging kawangis tayo yung Diyos. We become like God, not because we are all powerful o mag-Diyos-Diyosan naman yan. Liwa po ito. Maging kawangis tayo yung Diyos, king kaya katamong lugod, king kaya katamong ganaka. In our being merciful, we love God, we become like God, merciful, kind, generous, creative, and saving. Sasaw, malugod, mamatawad, magdalang maya pabalita. On the contrary, ibaliktad tayo po na kung mimimuha ka na ako, medyo masikan niyang bagyan eh. Puta namang masyado kang makwenta. Pantunan mo lang, pantunan deng pera. Pisasabihan yung pisabihan, pera. Kaba't puta magulot ka, sabihan da rin tao. O yaneng lupang pera nga da. Pumasakit ita. O kaya nung buri ring manok, baloy po yung manok dito, sa sabong. O yaneng itang, o yaneng lupang manok ka da. Naluwanan po ita, fried chicken, naluwanan po yung Jollibee. Pero putang, kaya kang kaluguran niyang parating at yung isip mo, yan ang kakahit na rin tao kaya ka. Pero bali po, yung masanteng, aliwa mo yung tao, yung maging kawangis ng Diyos kayong lugod na. Uling minuna pa, bayo tayo liguran na nakataning Diyos. Mo sasabihin, kaluguran kayong Diyos, kapagal ko susuyo kay pisamban, kapagal ko sasaw, tanda ng tamo, bayo ka man, mi bait, kaluguranan na kanin Diyos. Minunayang linugod ng Diyos kaya katam, God loved us first. Lenya po, this is our Christian basic narrative of our Christianity. Ingaws daw ni incarnation. God became man. Kaya ang lugod ng Diyos kaya katamo, iya mismo, magpakatao iya, maging yang tao, king anak ng Yeso Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Kaya lugod ng Diyos kaya katamo,
ing kayang anak Jesus, mi katawon niyang tao, makasadyayang lugod, immerse this humanity, diving into our reality. Iti po yung kakatamong ikakatula. Nung kaluguran tayo ng Diyos, maging kalupa tayo sana kayang lugod, kayang lunos, kayang ganaka, kayang kapagpasensyan, kayang tula, ganakanta naman in Diyos, lugod na kay katamo, make is sautyo, busal tamo. That I have become all things so that you may be saved. Philippians chapter 2, 7 nga na, instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in the human form. This is love. Oy teng lugod. Potang agyumong magsanmetong kang kaluguran. Kalinguan mo yung kang sarili para mo kang kaluguran. Oy teng gawa ning Diyos kay katangan. Oy tapo ing katamong banal na krus. Oy teng Diyos sa malugod kay katamong mi katawan tao. Mi katawang taong bilang prinsipe, bilang hari, bilang general, bilang makwal talipo. May ginyang ordinaryong tao, kalupata mo, anak nening metong kalpintero. Meteya, munang mibay siya king kakaluluan, at meteya king kakasakitan, uling kaluguran na katamo. Baliya po itang metong kwento kanita pang elementary tamo. Itang ausandang alamat ng maalat na dagat. Itang obat malat siya yung dagat. Ninusinang kapot malat siya. Itang ausandang manikang asin. Originally pala kaya Buddhist parable. It's a Buddhist story adapted in our Filipino story. Ita po kanong manikang asin, makanya niya. Not very particular about the details. At ipong metong manikang asin, pagtaka na yung dagat, anay kasanting yung dagat, anay kalago yung dagat. Ening kaya ining manikang asin, pantunanin sarili na, nino kaya nga ako nga na. Kaya kikilala yung sarili ko. Pero linugod siya kaya tang asin. Ingasin, manika, aluguran yung dagat. At yung dagat nga na kayong manikang asin, buri mo ko nga kilala, buri mo ko lugaran, mekeni ka, lumusong ka, kanako. Ini naman pong manikang asin, uling buri na nga kilala yung dagat, buri yung maksan meto nga, linusong niya yung manikang asin. O ibabad may asin kayong danom nang malyari. Aba, ditak malalaso siya. Ditak mayagnas siya. Ditak magigisa niya. Pero kabang lalakad siya, bala mo, itang pantunanan iting manika nga sinakakit na. Ang yang malalaso niya, magigisa niya, bala mo lalo yang maging ganap. Itang lugod na, panamdaman na. Pinining, pantunan ko nga na. Kabus magigisa niya, kabus mayagnas siya, mawawala ya. Hanggang kanitang tuluyan, may gisa niya yung manikang asin. At kanitang magigisan ditak, sinabi ng manikang asin, now I know who I am. Now I know what love is. Ngeni, kilala ko na nung ninoy ako. At ngeni, aintindihan ko na nano'y buri na sabihan ning lulugod. At may wala ning asin. Ating asin, meging dagat siya. Ating dagat, meging malat siya. They became one. There was self-fulfillment and self-transcendence, and there was love. May we become what we love. Nung nino sana yung kaluguran tamo, iya mo naman sana yung maging kawangis tamo. Nung ausan tayang kaluguran tayo yung Diyos, kaluguran tala rin kaparatang tao, makiwangis tamo po, karelo. Kilagyo na ningig pa ang anak, puning banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, igpang may pantutu, linalang kimbanwat siyatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo,
pengagli kingupayan ng Banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus metet mi kutkut, kinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas yabanwa makalukluk wananing Diyos igpang may pain tutu, ibat ka rin magbalik ka naman ketib, bamukong karing mabye ampong mga mate, sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang ring mete, at king biye alanganga. Amen. Aduan tamo, king Ginu, para king kaya at para karing kaya katang metong asikanan, bang kaya katamo makalugod. Nga tapong makibat, Ginu, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Ginu, pagkaluban mo keng metong apusong at ingag yung lugod. Ginu, dinan mo keng sikanan lugod karing kaparamin tao, antimo king sarili mi, ba maging mabiyeka busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan pabustan, ding paraming tawong magsalita, at antimurin kami, ba maging mabiyaka busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan magobra, para king ikatimawa, ring kaparaming tao, at antimurin para ke kami, ba maging mabiyaka busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo king metong apuso ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan munye pamangan, karing paraming tawong danupan, at manalig ke kami, ba maging mabiyaka busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan miyatad, pamikasundo, karing paraming tao, at antimurin karing kekeng sarili, bakang maging mabye busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Ngani po adwan tamoy sarilitang kapagnasan. O Diyos, ikami kaya kang balayan, mirarake king metong kasalpantayanan at metong kapanayan. Daptan mo sanang mirake-rake kami king metong alugod, anong nui kay ngigpa ring sabla, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo kapatad, Kalakatang bandating ko. kaya katang daon, matanggal plarapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuy, tindawang karinggamat mo, king ikapurit kaligaya, ning kayang lagyo, king kaya katang saplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ting pakalulu, adwan misana iting metong adalise sakripisyo para king kapatawaran, daring kaya kaming kasalanan. Iti adon mi kapamanatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka Iyat antimurin, nayo reng pusoyo. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo in Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos nga langang at lubos mayupaya. Agyang piktak sila nakaning meto ketawan, sindu mo pamrining kaya kang pamanglugod. Ika ing minya kaganapan, king kaya kaming kakulangan. Inya mitubod ka king mismong magligtas kaya kaming sabla. Ing sinugo mong anak, ene aliwa kaya ka, bistaman, eya kalupa, king pamikasala. Birian mo iti iban, akit me, king kaya kaming pangatao, ing anak mong kaluguran. At tanggapan mo kami, mit mong lugod, kalupa, ning kaya kang makapasubaling lugod kaya, migit king sabla. King kayang katapatan, binalik na pasibayo, ing tula ning kaya kang pamaglingap, kaya kaming binating, king kaya kaming pamainggulutan kaya ka. Ulinita, kambeding sablang koro ding angel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepa salamat siya keka, piraso na et binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting ka na akong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ning bayo talanganggang tipan na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran na rin kasalanan. Dapta nyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Inyang eni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapyan ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang, misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap keng lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at hanggang malugod na susuyot magobra, sasaw king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kening parokyami, King Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatid ming pepainaon at manenayang subling miye, ading sablang miyang umabye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indo ng Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagum ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mahusta mo king Diyos, igpa, king panalangin tiro ng Isus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu para di kayo mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan ning kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ning kaya ka Santa Iglesia,
at pamayapan mayang po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kay kayungan. At kaya ka antimurin. Malugod tapong pasyag, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo ko. Kapayapan po kayo ko. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka. Dapat igkas miya nga manu mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sasalpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may kin sablang bagi, at pag nasangku, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap gin sakramento. Umiya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y pantulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamatena karinda kalataw. Adwan mingeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyachat me kaya kami, imakaulong mong gamat. Intakot mi kinsakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila, ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo in sablang pa magkapilit mi, ba mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila rin doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. Emula sa paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayamu na biye. Mananasanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagpulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque, San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. Talakad Tampu, Manalangin tamo. Ginoo, pagkaluban mo keng bayong kapanayan kaniting Eukaristiya, manatili sanang magdigtas mong obra busan mi, kapamlataning upaya ning kaya kang lugod, at yatad na kaya kami ing tulang pengako mo. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Pota pong bengi, October 31, last day ning October, at mo pong Living Rosary of October as month of Rosary, at kini pong harap ni kaya katamong isamban kayong Patthew, din kaya katang representatives per organization, they will lead us to a Living Rosary as a culmination of October. At salamat po kayo ng image ng kaya katamong image ng Our Lady of Rosary, at ang Dr. Nick Pakulong, si Masanda, kayang Pabulan. Nakada kaya katamo, kaya katang devotion kayang Santa Rosario. November 1, dati po magmisa ko kayang sementeryo, istong November 1, ni Ngabak. O nang pong makabawal tang pupunta sementeryo, ita pong misa ka rin kayang sementeryo. Ilipat ko po kayo ni, magmisa ko po Ngabak kayo ng alas 7, para ka rin kaya katang mayang ubye. Makabawal tapong pupunta kayang sementeryo. Respetuan tamo po yung desisyon ni kaya katamong gobyerno, ni kaya katamong LGU. Makiabeta mo po at mas masanting at chuta kene ing maulaga mga di tamo. Pwede nga kayo sementeryo nako man mga di, mamangan kayo mo. Pamipagkwento. O siguro adaring meteo na nanula kayo ni may picnic lata nga da ko man pangadi. So kempong November 1 umpisan tanya po itang katamong alaalay. Alam mo, pag misang metong noon for 9 days, we'll have a novena for the souls of our dearly departed. Mga bit ko pong lugar ketang Balamog Grotto, tang Gethsemane, yung mga di Jesus ketang garden nung ating kong ekstrang kandila, kay baning misa tao bukas, November 1, karinyo po
ikabit din ka kong kandila, nung iyo, ayat at karin king sementeryo. Bendisyonan da kayo po, at ingay katamong pamilya. Ingino, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo na ningig pa, poning anak, poning panin Espiritu. Amen. Akaw ang istaya sana ng Diyos, at ingay katang kaluguran. Uling tunay lugod ta karela. Salamat. Salamat, King King Diyos.